kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Simbangpat ka maggaya man, bakit? Kasangsangpot ko laang lakay. Nagatang mo ka di mo't laang tigagaram di sentro? Un lakay, kumpleto. Nasayat man no kasta. Tapnosan ka nga agsubli-subli di sentro. Sayang tiplete. Ngimina pa'y samot tiplete ita. Ngimina tanangina pa'y mati krudo. Ngumina amin nun. Ngumtisweldo tayo. Saan mo't naman ayunan? Naimbag ko nam nakalibre ak itay. Agpeso? Un, Asino tinangilibre kang gangay? secret. Ay nawaw. Adaya mo't kasta. Basta nakalibre ak itiplete itay lakay. Awan na gastos ko. Uray piso. Ngay, apay ngay. Kasla kurang mati koleksyon ka. Napuno mati lugan itay. Wanaw, at dangatasan ang nagbayad kadagiti pasahero. Ay, ato yun tigat-gatangam a soft drinks kabsat. Ay nawaw. Apay ngay. Kasla na unag mo ti pampanunutin na. Di mo't sumumbat. Ay, ulitek manen ti imbagak. Ay kabsat, ato yun ti soft drinks agat gatangam. Ay, agyaman na klaon ay kapsat. At dansamot parikot mau. At dangarod kapsat. Italaan adlaw ko akurang ti koleksyon ka. Sapay agbayad ak iti boundary ita. Ay nawaw, ang mga nuadda saan ang nagbayad kabsat. Day tangarod kapsat. Dakmatin na si putan no asino. Sayang mo, oray may salaang ti saan ang nagplitay. Dakkel aba nagdayjay, nang runak at adayumot dito'y lugar tayaw. Wingarod, isupay ko maamaigatang iti pang kusina. Inton sumarunaw, si putam kabsat. Lugi ka ano saan da nga agbayad, nang runa pa'y kat nanginalat ti krudaw. At dapay boundary anasken abayadam. Agpasentro kami kan pare Jose ita bakad. Sapay adamot gagarak ijay sentro ita. Agpasentro ka nga rod manan. Wen lakay. Sikalat nga rod ang tagpasentro. Ilistak dagiti katangag kuma. Tas ikapay lang ti makaam mo agumatang. Wenen tapno makatipid tamat laang. Anya nga oras nga grubot ka? Agdigo sa klabiit. Mapan ko man idrap dagiti order da kanya. Naurnong man nga minun. Awagak nga rod ni pare Jose. Ibagak asa anak ang matulong agpasentro tadda kamatan. Wen lakay. Ilistam laang no anya tigatangag tapno amok. Makatipid na no siyak tagpasentro. Adda nakatugaw iti abay mo, Mari Ame. Awan, Mari Janice. Dito yak nga rudin nga agtugaw. Sige laang. Anya nga oras ti rubat tayo. 2:00 ka no. Ngam numapon no adagos tilugan, masapsapa tayo. Bareng mapuno adagos iti kasta makaawid tayo. Tapno saan tayo amarabyan. Wen nga rod, isupay mat ti malpas at trabaho. Ni, kasla agtudo man Minalumbat nga minan no agtudo. Mangrugin ti rainy season. Ay, pitak man nga ruden ati pagnaan. Wen nga rod sapay saan asimentado ti kalsada nga agturong iti ayang tayo. Amo pa'y no kaano nga ilupas dadayjay afot ta. Nadlaw da nga ta sa anak pa'y anak kabayan. Tinasayaan. Aguli makaklatan dito Di bali taado kami mo't anaglugan. Sino pa'y tisan ang nakabayad dita? Kabayad kaming tato.
Si Kangay Mari Janice, Jack pa'y nakita ang nagbayad ka. Ah? Anyat ko ng Mari Ame? Agbayad kan Mare, dandan ni tayon sumangpet. Agbayad kan tapno malpasan. Agsingsingiran ni Tata Sabado. Ayun. Apay dayjay. Nalipatak mo tin. Ah, tata. Mano ti plete ita? 150 pesos laeng nakaw. Aha. Adto'y tibayad ko, tata. Agyaman naklaunay nakaw. Makapasurumot dahito ang Mari Ame. Kontrabida na unay met. Imbes ang maka 1, 2, 3 manda taon. Awanin tanabuking metin. Di ka agkusilap akasta Mari Janice. Impalagip ko laang mati pamasahe. Kompleto timpagatang kuken ka, Ame anak kaw. Wan nanang, at ti resibo. Awatin nyo. Ay na, agyaman na klaunay anak kaw. Naimbaglaangan tada ka nga ibabaon ko. Awan anyaman na nanang. Aywun gayam, ni tatam asabado ka day tinagbiyahe. Wan iso nanang. Danda ni ag 1, 2, 3 nga rod ni Mari Janice itay. 1, 2, 3. Danda ni saan nga agbayad itiplete na nanang. Anya, Naimbaglaangan at adaak ang nakakita. Agul-ulimak tumat dagiti padak a pasahero. lukas ta. At nga agpaisaw dagiti saan nga agbaybayad itiplite. Iso anak ko na ni tatam asaba daw. Akurang ti koleksyon na idinaminsan nga aldaw. Una yun dagita akalugaran tayo. Di damot panunutan dagiti drivers. No sa anak ang nagsao itay, awanan nag 1, 2, 3 dayje a Janice. Uray siya, kagurak launay mo ti kakastatat tao. Naimbag kumaano kasarita daan na saya ti driver no awan kwartada. Saan mat nga rod taagul ulimak da nanang. Kontrabida launay dayjay nga ami. Ha? Ay no, kasangsangpad mo lang napudot man ti ulo mo Janice, bakit? Kasano, kat kunamlan asino no agsasao. Anyat imbaga na pagsaksakitan tinaka mo, aya. Imbes maka 1, 2, 3 akitay. Awanan taimbuking nakmutin. 1, 2, 3 ko nam. Saan ka nga agbayad? Iti pamasahem? Un, gapo iti kinarigat ti biyag. Na, panagkunam ka tikat na saya ti aramid akasta. Kas jay laeng nga rod ti amok apamuspusan tapno makatipidak lakay. Di ka mabutang iti karma akunada, aya. Ay na praktikalak laeng atauan niya. Makapabusor ti tattao akas kin ni ami. Kontrabida talaga. Diya ka muking ka. Pakabasbasulam di kas ng aramid mo. Switi kambatan ti pada matao. Itan niya aga pong amin, adi ka agbayad iti pletem. Agyaman naklaunay iti naramid mo iti napalabas alawas ame. Anya nga inaramid ko, Tata Sabado? Agyaman naktasinitam ni Janice. Ay nawaw, small things, Tata. Saan nga small things day dyan niya? No kas kanya ka driver. Dakil at tulong day kada kami. At dangamin dagiti pasahero ang mahilig nga ag 1, 2, 3. No daduma, di mimutin masiputan ng runa no adu ti pasahero. Inton sumaruno, agsingir kayo asigo den, sakbay nga agluganda, wenno sakbay a bumabada iti jeepyo. Wait, kasta ter aramidin mita. Nasaya at mat ano kasta, tapno adamot sukat ti bannog yung agpaspasada Wait nakaw, nakunambay. Dakilan ti 150 pesos kada kami. Nang runakit nanginapay mo't ti krudo, kanadapay boundary anas kan abayadan may. Ta saan mimot ako ko ti jeep nga iman maneho may nakaw. Makapasar ka mat bakit? Ay nawaw, anya man ti basol ko, obet lakay. Wana, taga po iti aramid mo. Siyak matan ti kantsawan dagiti kalugaran tayo. Anya? Asawam diya mahilig nga agwan tutrian niya. Kunada, sada agkatawa. Basol dayjay nga ami Si kakit dimot nga mina. No saan nakasinita iti daydi nga aldaw, di awan ko mati nakangag. Sapay ado nga agpayso ti pasaheros idi imbaga na ti kasjay kanyak. Sigurado asikamot lang ti pagsasaritaan da itay parataan. Nagbayad akmat iti pletek iti daydi nga aldaw
Saan kumot ngayong tarayan? Wen, nagbayad ka ng agpaiso. Ngam inuray mo pa'y laeng nga damang sitakin ka. Naa. Anya tigatangam, Janice. Sa anak agumatang nanawena. Ay, nawaw. Anya nga ro tigagaram ngay. Kaya't ko ang makasarita ti kontrabida nga anak yung. Ay na, awan ni Ami dito'y balay ita. At danapanan na. Anya? Napatag ka diti bagam kenkwana. Napatag anana? Agsublikan tulaangan inton malaam. Tapno makapagsarita kayo iti personal. Ay, saanan? Da kayo laangan ti pangibagaak iti ibagak kumakenkwana. Ha? Ibagayo nga inton sumaruno. Saan nga amin abanag kat masapul apakibyangan na? Saan aday ta mangibabain iti pada na at tao ti paglaingan na kunak tumag? Ha? May papan ka di dayta iti panag 1, 2, 3 iti napalabas alawas. Wan, nana. Mairamramanan nila kay ko amakan kansyawan. Gapo iti dayjay nga ami. Apay ani ami ti pabasulam. Una, tano saan na ko mga imbuking iti dayding aldaw. Di saan da ko maamaamuan ti may papan iti dayjay abanag. Ay nawaw. Concern lang ni ami kadagiti drivers. Iso akas jay tinaramid na. Katsika, di ka ngamin ag 1, 2, 3. Bayadam ti plitin, nako! Imay ni Janice dito'y balay itay, ami anak ko. Anyat imay na imbaga, nanang. Sapsapulan na ka, tanda ka no pagsaritaan nyo. Pagsaritaan, may. Wan anak ko. Ay nawaw, maipapan itian niya kanumat, nanang. May papan iti panang sitam kenkwana. Idi plano na ti ag 1, 2, 3? Wan, maasar launay ken ka. Takansyawan da kanuma ngaminin nila kay na. Apay amaasar kanya, kat sinitakla ang mat nanang. Nasaya at matiimbagak kenkwa na ididayding aldaw. Saan kumat nga inbabain? Ngam nasakit nga ron tinakam na ken ka anak ko. Agar aramid bandaytan ako nakon. Inaramid ko ti kasjay ta maasya na kadagiti drivers nanang. Kan maysa, saan ang maiparbang ti kasjay nga aramid na? Apay kit din asaan nga agbayad iti pamasahin na? Da kayo man gayam tinagbiyahin, tata. Wen tabisimot ni Marlaw. Di na kanupay masangot agbiyahe. Iso kapilitan na nagbiyahe ak. Tapno da pagluganan yaw. Ayun, agbayad ak gayaman. Oh, bayad ko, tata. Agyaman ak. Nakabayad ako na. Ang mga nuinton madamdamakit addaman mangag ko ditang. Ha? Ang mga no addaman pasahero yu akong trabida ditang. Kat apaan nakit di. Ay nawa. Si kakid di mo't nakong. Apay ko mga apaan da ka ngayon awan makagapaw. Ay natata, saan tayo akontrolado ti taray ti panunot ti tunggal may sa kadatayong. Nang runa pa, numatumpungan tayo dagiti tattao a bida-bida ako nada. Kumusta nga itata? Okay lang mait amin na kaong. Nakitak na inlugan yun ni Mari Janice itay. Ay wain, siyak tinagluganan na itay bigat. Nagbayad ka di iti pamasahin na. Wen mait na kaong. Nang rugi iti sinitam, kat itid na adagos ti bayad na. Nasaya at mat ano nagbain, tata. Wen nga raw, isugayan ti may sa kadagiti kalugaran tayo ang mahilig nga ag 1, 2, 3. Siputan niyo atata, ang mga nuaduda pa'y. Wen na kaong. I-reserve yung man gayam ti Francis, tata. Ada kadwam nga gaway. Ada ni nanang. Adalain lakad na papeles. Agawid kami matlang inton madamdama. I-reserve yung atap no ada pagtugawan may. Sige, 2:00 nga gruba tayo Wan, tata. Di kay maladla daw. Tapno awan may baga ti daddo maapasahero. Iti kinaado ti kalugaran ang mabalin ko ang masalaw. Si kapay laang Ay nawaw. Ada ka di parikot, Janice? Si kapay laang mat abida-bida ti masalaw ko. Bida-bidamat nga ibagbagam. Puno man, kay-kayat mo apabainan ti padam a tao. No maipapanmananday ta iti panag 1, 2, 3, pangaasim ta sardangan na kon. Awan oras ko ang makiapakeng ka.
Kalpasan ti inaramid mo? Kalpasan ti panangibabain mo kanya? Awan intensyon ko amang ibabain kang kanya. Anay ko, si kapay laang ti adaganas na amang sipat kanya. Daytoy mati para kang ka. Anay ko! Talagang agburot ti darak ang makakikita kan ka! Saan asyak tep apaam kunak tumat? Inaramid ko laang ti amok amay parbang. Nay, nan ano taping-ping mo? Janice, bakit? Anya ko matibibiyang mo eh. Nalabaga mo. Di mon sa ludsudan no naan-ano kunak mo. Naputod man nga minti ulo mon. At daman nakaapam dita niya. Iso ang nalabaga taping-ping mo ita. Ay nawang di ka kati agsardang si kang obet, ah! Makiapa ka. Intuntutupan da ka. Siyak ti pagpupudutam. Kasanaw ka nagadupay lang nga ibagbagam dita. Gumatak man, nanawena. Awan ni nanang, ada na panan na. Sige magga, mami. Anya tigatangam, kapsat. Ada karnit baboy yo? Ada, 380 ti may sa akilo. May sa kilo man nga rod. Mabit laang, ta isupot ko tikat gatangam. Aywan gayam, kumusta matan ti pingping ni Mari Janice? No kasta. Sige te. Wan, siyak tinang sipat kang kwa na idinaminsan ang nagsabat kami di tadalan. Kunak tumay. At dangagpaiso nakaapa na. Kasano, kat issue pay laang kang kwa na ti panagsitak kang kwa na idinapalabas abulan. Sinitak laang met, takas laawan plano na nga agbayad. Ita, guraan nakit din akasta. Pasensya mo ni bakit ko, ami. Numaminsan mo dayjay. Di na amo nga klunan ti bidot na. Wan nga rod, naturod pay la makiapa kanyak. Ibagam asad nga na kon, talumaban nakno kasjay ti aramidin na kanyak. Pon kapsat, bagbaga ak ni bakit ko. At to yung tigat gatangam akarne, kapsat. Nakabaybayag kamot si kang obet. Sa dino tinapanamaya. Di mo't imbagakin ka gumatangak iti pangrabyan ta ita. Asidaglaang matitirsena ni Auntie Esther. Iti ayan da nanawe na tinapanak. Ay nawaw, apay anapan kapay laang ijay. Una, tawan karni ala ko na Esther. Amom lang arudan akagurgurak ni aming nga anak na. Ay na bakit? Aguli magkangaminan. Tapno di ka mapabainan akarkaro. Kasano ko mga aguli makak katsyak mo tinaibabain itikas dyan nga inarami dayjay nga ami. Sinitada ka laeng takamalit aramid mo. Kat imbis nga agsakit tinakam mo. Pagadalam kit di kumatipan ng sitanakin ka. Tainton sumaruno. Bayadam ti pamasahim. Kat iso mater aramida kita. Ay kat nasaya at ano kasta? Bakit? Agbayad ka nga may ni ti plete. Tapno sanda ka asitaan ti padam a pasahero. Na, Kan lumabalin, bakit? Agtalnakan. Isardeng mo ti makiap-apakin ami. Takasano amalipatan dagiti kalugaran tayo ti inaramid mo, no sumanao ka pa'y laang. no aguli maka, awan nga tamat mangag ko. Agsardeng damat nga ta, amang kan-kansyaw kadata. Agsardeng daman kan saan, nasaysaya atin tagulimag, tanalawag nga dabasol mo. Awan laban mo kan ami. Iso pagadalam na tanti pa ng sitanakin ka, bakit? Ay, nawaw! At daman makakitkita wano awan, aramidam lata kumati maiparbang. Bayadam ti rumbang abayadam. Takas kunada nga rudan, honesty is the best policy. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag,
Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Si kamot gam pare bubaut, anyat may paikungan ka paray. Umayak la ko makikape, pare Elmer. Ay wan ado ti kapimi dito'y pare. Motor mo dayo ta pare. Uno, binulod mo lang. Siyempre, motor ko pare. Iyawid ko kaday, no saan ko ako ko Nakasta, kairuruar mo lang nga rod. Un pare, kairuruar ko lang di Lunes. Sigurado ang nangina dayo ta ang motor pare. Sakto lang pare. Nimbagla pang service ko no kasta nga da trabaho ko no papanak. Naimbag ka ba'y pare? At dakwartam nga inggatang mo iti motor mo. Siyempre, urnong kumat ay ti mano abulan pare. Magustot ti kulay iti motor mo pare. Rugyam mo tinda gurnong pare. Tapmusan ka nga agbulbulod lang. Narigat nga tatigas day. Magitan to pare. Addakin ka nito pare. Sumrak ta iti unag tagkapita. Naibagam kanya akapiti gagaram ka. Wen man pare. Naimas nga minti kape yo. Ngamti kape may ijay balay. Nanang! Nanang! Ay nawaw, apay ka di aya. Itay kapay ananang dita si kabubaw. Anyat ibagam aya. Amangan ko nak nung mabaling nga agaplay kayo itilon. Iti anya agapaw nga agaplayak itilon. Kasapulak nga rin ti kwarta nanang. Saan mo't analaka ti agaplay itilon ka? Naimbag ka ta kayo. Tadla dyan nagmembruan nyo ang mabalin ang paglunan nyo. Adda ngam anwam manen ti kwarta aya. Igatang kumanmat iti motor ko, nanang. Ay nawaw, awan lang aruden makukwartam, kumpormi pailaang mati mapampanunot mo agatangan. Nakitam lang nga da motor ti kayem mo. Alamot ka na, nanang. Siyak mo't latagbayad. Da kayo laang ti agaplay. Tanong siya, sigurado asandang aproban. Ay jak kaya. Ikan kayo ti gunggunayo, nanang. Ay awan lat amok dita anak ko. Makapatro maka. Amangan no aramid manantikas iti inaramid mo iti napalabas atawan. Siyak tumanang ti kaasing agbayad iti utang mo. May sakilo man at chicken feet, Raquel kasinsen. Kabarbaro ta motor mo kasinsin Elmer. Si kakit di mo't kasinsen. Fully paid ka di mo laang data? Amangan mo't no. Ay nawaw, siyempre kasinsen. Sa anak amang iruwar iti motor ahuluganan niya. Kita lang agan anad ka akanayon tane. Ado ti maak-aksidente. Wan kasinsen. Kanayon mo't nga gan anada. Anyang aminan ti gatangam. May sakilo at chicken feet. Ayun, day talang. Wan kasinsen. Ricardo nga Adupay tinabati a Ricardo iti balay kasinsen. Ay, mabit lang nga rod ta mga kilo Dalusak ka di mo langan, no? Mabalin ka day? Mapalin lang tamot. Awan mo't unay customer ko ita. Alaman nga rod kasinsen. Dalusamon. Tapno day talangan mangiluto taramito ni nanang. Nanang, at tuyon timpagatang mo at chicken feet. Aga, siyam ta nagmotor ka pailaang nga men si ka Elmer. Ni nanang mo, kakaisunang at da motor ko. Kita amat ti pangus-usarap iti dayta ang motor Ay nawa, ni nanang nga talaga. Kasla di nakamamumot. Nagaduti aksidente, iso asika. Aganad ka. Saan adi na darasudos ti panagmanihaw. Da nagyun ay nanang. Palagipan ka, tadyak mo't kayat ang maaksidente ka. Good boy ti kakaisunang anak yun nanang. Isungawan nga rin pagdanagan niyo. Awatan nyo kit din timpagatang niyo. Taiya dubo yung. Anyangay, nanang. Kumusta day jay? Ti anya manan bubot. Ay, nawaw. Di ibagbak kada kayo idi napalabas nga ay. No tilon manan ti dakdakamatam. Sa anak nga agaplay. Nanang, alamot dun No imbagak asaan? Saan? Di nakmandagulit na kasta. Kasano lang ti plano mi kinsansen nga ag-rides inton anniversary mi. Nagturad kayo mutin nga ag-rides. Among ti ag-motor aya. Amok At damat experience ko.
Ay pangaasiyo man, di yu ibirbirok ti pagsakitan ti ulo. At asikan hangin laklako ni pare Martin, nanang. Nalakalaang dayjay. Ay makatitilang ka si kabubo. Awan nga rudan Nas ka nabuludag ti motor ni pare Elmer. Tapno matuloy ti plano mi iti nobya. Anyat ko nam. Awan, nanang, awan. Kukwayo tinangagyaw. Mabalin ka di, pare Elmer. Tiyan niya pare bubot. Noo, kailangan ka. Noo manlugot ka. Mabalin ka di abuludag pailaan ti motor mo. Ay no, sa dino ti papanamaya pare. Anniversary mi ngaming kansansyen no Sabado pare. Kahit plano mi kumati ag-rides pare. Anya? Uray may saldaw kan may sarabilang pare. Pagpanunutak man pare. Di ka madanagan. Tama sigurado nga wanda ka sa mapasamak iti motor mo pare. Amok mo tag motor? Amok nga among tag motor pare. Ipabulod mo nga rutin kanyak sige, ipabulod ko. Nga, isublim mo't lata ako sa. Ay no, agyaman aklaw na pare Di ka madanagan. Full tank ti motor mo nga isublek. Kitaan nyo lang Tama nga no adayo ti paparanyaw. Kat ma-checkpoint kayo pare. Saan pare? Di ka madanagan. Ta saan kami nga umadayo? Anyat imay imbaga ti gayem maw. Apay adi mo pinastruk dayjay. Bulodin na kano ti motor ko, nanang. Kahit impabulod mo, Mike. Impabulod ko at agayim ko ngaruday chay. Ay nawaw, nagturod ka matan anang ipabulod iti motor mo, sika, Ilmar? May saldaw kan may sarabila ang mat, nanang. Di bali tamumot ni bubot tag motor, nanang. Kasano nga raw no saan nga agsubli day ta ang motor? Nabayagan nga agayim kami kin ni bubot. Ay, agpanunot ka na imbag, Ilmar. Uray pa'y nabayag nga gayem kayaw. Danag yun, ayan, nanang. Madanaganak tanarigat ti agpabulod iti anyaman agamit. Diyak kayat aday tantupay ti pagparikutam. Nanang, mabanag kita enda pare Elmar. Na, apay manan ijay. Mapan ko alaan ti buludag ang motor na. Anya, Matuloy ti rides mi kinisansyan ita. talaga ka di nga ipilit mo ti kayat mo, Isong arod mo ti kahit ni Sansyan, nanang. Ti ag-rides kami. Ay naanak kaw, mabalin mo't nga agluto tayo latan, tamangan tayo dito'y balay. Ay no, saan amabalin May mayat paikit ni Dayjay, Rides nga rod ti kahit mi, nanang. Saan amakan? Ay, apo aya, nagrigat ka akasarsarita. Nakitak nga inusar da bubot kan sunshine ti motor ni kasinsin Elmer anti Santa. Impabulod mo't ni kasinsin mo iti gayem na. Ay nawaw, apay nga impabulod na. Diyak amoy iti dayja kasinsin mo. Sapay kabarbaro dayjay ang motor na ante. Impabulod na gayem na kanuk nga rod ni bubot. Kasano ngay no saan nga agsubli ti motor na ante. Dakkel ti panagtalak ti kasinsin mo iti gayem na kaanakan. Ay, inton kwan, day tapay ti pagparikutan na. Imbagak magkangkwa na, ngam ipilit na mo iti kayat na. Ni kasinsin talaga. Ay, anya nga minon ti gagaram ante. Bayadak ti utang mi iti istor mo kaanakan. Kwintaam numanaw, tabayadak amin, tapno malpasan. At ako, nanang. Daan ano ka, bubot anak ka? Hawan da ito, nanang. Ni sunshine ngay. Intulod ko ni Jay Balayda, Kag ti motor ni Elmer agayim mo ngay, di mo matingyaway. Insubli ko na. Sigurado ka nga insublem? Uy, nanang. Insubli ko. Isong arot ang nagnakakanagawid. Anya, Sige. Agdiretso ako niti silid ko, nanang. Kahit kuntagin na. Nabampanugak. sakbay nga aginana ka. Sumbatang pay nga umuna ti saludsod ka. Naan ano ka, apay akas tatilang am anagaway. Awan da ito'y nanang. Nabanugak laang iso akastoy. Da kayo gindi mo. Sensitibo kay launay. Madlaw yo amin. Sige, inako niti silid ko. Maturog kay matan, tapnosan kay amapuyat. Nanang, san ka di pa nga insubli ni pare bubot ti motor ko? Awan pa'y mo't anak ko. Ay no, apay ngay. Ita ko mga isubli na kat. Awagam, wano tiksam. Di namot nga rod replyan nagititext ko kan kwa na. Day taki day. Ay,
Amangan mo't no insalda na mo't ti motor mo. Nay, saan ang mabalin Apay nga raw adi na isublingay. San mo't siguro nga ramidan ni pare bubot teta nanang. Nabayagan nga gayem kami. Kan may sa, adda kanyak ti papeles da a motor. Uray gayem mo no awan konsensya na. Awan latam mo anak kaw. No siyak ti sika. Mapan ka iti ayanda ita mulaang. Amwam no nangipanan na iti motor mo. No awan pa itang aldaw. Mapanak iti ayandain tun bigat nanang. Naimbag nga aldaw yaw, Nana Aida. Adda ka din ni bubot. Awan mo't nga rod iti silid na itay nakariinga. Ay nawaw, napanan na ngay nana. Day tatijak amaw. Saan mo't nga rod ang nagpakada kanyak. Adda masapol mo kan kwa na. Di na pa'y mat ngamin na isublit binulod na ang motor, nana. Anya, kano ti kuna na kanya katinsubli na kanumot kan ka. Awan pa'y mat, nana. Nangipanan na nga rod nga Awan mo't inyawid na dito'y balay. Di na pa'y sungbatan ti awag ko kinkwana. Isuadyak mat amaw, nana. Ay naglukon da kya tao. Isumot lagayam aping manaw asaan na nagpakpakada, tadamanan inaramid na akalukwan. Ti motor mo ngay. Awan ni pare bubot ije balay da, nana. Ay nawaw, napanan na ngay. Saan mo't nga amo ni Nana Aida? Tasaan ang nagpakada ka no? Amangan mo no inla ko na mutanday ta ang motor. Ay sus, day tangaro ti pagdandanagak, nana. Kunak to mo ngamin kang ka. Di mo pabuludan day di tao. Diyak mo't amo akas ti taramidan na, nanang. Anya ngay ita, si kamo lang ti agparikaw. Tinobya na ngay, di mo kinasarita. Uray ni Sunshine, awan amo na. Adalakit di amuna, di nalaang kayat nga ibaga kang ka. Kasanupay day tuwin, nanang. Ay, awanan na. Saan tayo nga amaw no sa dino ti ayan day ta ang motor. Masapul nga urayan tayo nga agpakita day di abubaw. Kumusta nga iti motor ni Kasinsin Elmer, anti Santang? Awan pa'y nga raw. Nasurok ang makalawasan asaan ang nagawid ni Bubot di tabalayda. Ay sus, amangan mo't no inlako na, wano insalda na ti motor. Day tati saan tayo nga amaw kaanakan. Ni Sunshine ano biya na ngay, amangan no addaan mo day ki ante. Nang runa kat isuda mo tinangusar iti motor ti Kasinsin ko. Kinasarita nga ron ti kasinsin mo, di na kanumat amaw. Ay, day tatirigat ti agpabulod no irresponsable ti agbulbulod. Wan nga ron kaanakan, motor pa'y may. Anya ngayon ti pagservice ni Kasinsin Elmer. Awanan na, ano saan nanti magmag na? Saan mo tin makuntak day di abubot? Ay, imbes nga daginatang na service na. Ay, nakunampay kaanakan. Ni kasinsin mo ilmer mo ngamin numaminsan. Nalakang agtalag itipada na atao. Ada ako, nanang. Ay, bobot, sa dino tinagapwam. Nagpaangin aklaan. Danda ni dua alawas adi ka nagaway. Nangipanam iti motor ni Elmer agayimaw. Nanang, day tangarod ti parikot. Ay nawaw, anya ti kayat mo asawan. Nadadahil ti motor ni pare Elmer, nanang. Anya, Naibanggak ti motor. ay nawaw, day tantuka nga may takas kasiro ka. Saan mo't ananang? Ngam nadadahil mo't ti motor na. Ayan nga rudan ti motor. Inlamang ko. Ijay, Yes, idig ti waiting shade. ay namang ibabain ka bubot. Mapan ka iti ayan da Elmer itamulaan. Taibagam kenkwa na tinapasama. Nasayaat mo ta nagpakita ka mo't langan, pare bubot. Gaputa makonsensya klaunay, pare. Nasayaat mo't no kasta. Danda ni dua alawas adi ka nagpakpakita kada kami. Pasensyakan, pare. Kat, ayun nga iti motor ko. Kastoy ngamin, pare. Naibanggay ti Cavite, idi paawid akon. Di mo ibagang nga. Nakalasatak, pare. Ngam naperde ti motor mo. Ay nawaw, ay nangarutan. Inlamang ko iti karuutan, iti asidig ti waiting shed, pare. Unay kan pare. Impabulod ko tayo dyan motor. Ta nagtalagak kang ka. Ngam anya nga tinaramid mo. Pare, sapay lako mata mapakawan na. Ikarit, inutak abayadan ti motor mo. Agtrabaho ak, tapno makabayad akken ka, pare.
Limabas ni bubot dito'y istor ko iti na minsan, ante. Sigurado nga iti ayan nyo, tinagturungan na. Wen, nagsarita da iti kasinsin mo. Kan, naisubli na ti motor, ante. Saanan na perdi ka numay. Ay, nawaw. Kasano nga rudan da ita? Nakita yo ka di tinapirdi ang motor? Ang mga no agul-ulbud laang ni bubot. Nakita ni kasinsin mo, Ilmer. Kat tinagsaritaan da, bayadan ni bubot ti motor adi nadaal na. No kasanumot nga min anaperdi, ante. Naibangga kanumit iti Cavite. Ay, naglukon. Naimbag ata nakalasat pa'y. Wen nga rod Manungay titangdan mo urnaw. Itaw sa nanang, nga magdiretso kin pare Elmer. Manaw ti utang mo kan kuana. Medyo dakkel pa lang nanang. Bannog lang ti mabatbati kanyak tunggal pa nagsusweldo. Bunga day ti kinadarasudos mo, anak ko. Namok lakas ti mapasamak. Sangkulat ako man abinulbulod ti motor ni pare Elmer. Ay, awanan maaramidam tanapasama kun. Iso pa iti nabaybayadan. Ay nawaw, ano saan mo't amabalin adi mo bayadan? Agreklamo at igayim mo. Sabay sana basta-basta ti presyo na dayjay. Ay, awanan ti adupay asaw. Bayadam ti dinadaal mo tapno malpasan. Pag nakmam day ta napasamak, tainton sumarunaw, saan aday ta agul-ulbod ti paglaingam. Nung nag-apply kayo kumaitilon iti. Ay na, bubot, di nakman papasulan. Basol mo, no apay ngagbaybayad ka ita. Nalaing kang agbulaw, ngem kas-kasero ka magayam. Anya ngay ita. Ay, nawaw! Saan adakas ti agbulod? Ngam aywanan tayo kuma, ti anyaman abinulod tayo. Saan tayo nga agdarasudos wano kas-kasero? Iti kastak at presentable matlaang a maisubli ti anyaman a binulod tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iso dayjay tinobyom, sika, sindi. Wananti, apay ka di. Ay nawaw, apay adayjay pay laang mag-awali ti inaklon mo. Saan kat anijak ak aruba me? Niwali ti ay ayatek anti. Di mo amo ti agpilay kaanakan. Agpada kayo iti inang makabsat ko. Ni, apay ang nairaman mananday dinanang iti saritaan anti. Mano atawanan tinapalabas sipod pimusay day dinanang gapo iti sakit na. Wen, awanan ni Manang Merce, nga may samot day di adina amo ti agpilay. Agasam ngay taadabak na nga agdatdaton idikin kwa na. Ngam ni tatang mo pay laang mat-apobre ti pinili na. Saan laang mat akwarta ti pakakitaan itinapudno a panagayat anti. Wen ngam anyan tumot ti agbalin abiyag mo ngay no dayjay awali ti pakiasawaam. Nagadalam kumamot ten ati napasamak iti inam. Awan mat basol ni tatang anti. Basol na ata na pubrikat nga rod. Kaasi ni nanang mo ang makitang tangdan idi si bibiyag pay daytoy. Ni anti mat, nabayagan day jay. Diyo kumamot pagpupudutan ni tatang Anyamot, tandi kas niya ngayon bagbagam iti kaanakam si kason niya. Ay nawaw,
Apay ka di manan aya, Joseph. San amay parbang ti kasjangin sa usawang mo? Ibagbagak lang ti pudno iti kaanakak lakay. Awan basol ni Manong Hidalgon niya. Ay na, di mo amot tang abom si ka. Panagkunam ka day? Kat maragsakan ti kapsat mo, iti kastangar aramidem iti asawa na. Ay na, awanan bibiyang ko. Tinapatag kanya kat naibagak ti kayat ko nga ibaga. Adamatan kadakwada numasaktan da. Inton madamdama, gumurata kang ka. Okat, anya ko maita no gumura da kanyak. Agpay sumat ibagbagak. Kasken ka, at damat rik nada ang masakitan, bakal. Ay pangasim man, di mo pakibiyangan ti aramidag. Kontrabida ka man ako na akong Joseph. Inaramid ni Manong Hidalgo ti ameng, para iti kabsat mo, idagsaksakit da itaw. Pinagadal na pa iti anak da. Saan mo't laangan anang asawa iti sa balay, idipin musay ni Manang Mersey, taimpamay sana nga raw ti atensyon na iti anak da. Ay basta, San kamot abulsag, tapno di mo makita da kita ang sakripisyo na, bakal. amom ni Walay, Mari Elena. Wen, mare. Apay niwali. Isumat gayam tinobyo ni Cindy akaanak ka. Ay nawaw. Maan-ano kumano isot nobyo ti kaanak ka, mare. Kaslamat lang ni nanang na. Di na mo ti agpili iti lalaki. Si kakit di mat marison niya. Pudnumat. At dabak nang agdatdaton idikin kwa na. Ngam di nakit din inaklon. Dayjay pay lang mat ahidalgo tinakiasawaan na. No saan ani Hidalgo tinakiasawaan ti kapsat mo? Awan ko manisindita. Wen ngam no dayjay abak nang tinakiasawaan ni Mersey. Saan kumamat nagrigat idi si bibiyag pay. Kas makita ket responsable nga asawa ni Hidalgo. Iso asika, di mo kumaguraan ti asawa ti kapsat mo. No may papanmet iti panagpili ni Cindy iti pakiasawaan na, di mon pakibiyangan dayta, mare. Agdandaras mo tapi manaw ni ipagsonya iti nakita nak Manang Elena. Wen tada kayo manen iti putot mo ti sang kaistorya na kanya. Ay nawaw, apay ka numanan Manang. Madlaw nga aging gaita ket gumurgura ni ipagmukan ka. Aha. Awan mo dakis nga aramida ken kwa na Manang. Dayta nga rod, jak met maawatan dayja agayom ko numaminsan. Naamwan na laeng aniwali ti nobyo ni Cindy akanakan na, nagadumeten nga ibagbaga na. Ay nawaw mo't ni ibag. Sabali nga rod ti ugali na, angam di mulatan ikaskaso. Ay, anya nga min ti umay mo gatangan. Asin ken mantika ko ma. Ala, agpili ka no anya ti brand akayat mo, ta isupot ko. Ni Uncle Joseph mo't dayjay tatang. Isungag paiso sindi anak ko. Anya ti imay na imbaga kada kayo ngay. Ti may papaniti ka sangay na inton Huwebes. Imbitado kayo? Wen, isa mapanta anak ko. Ibagam ken wali ta mapantayo. Ay nawaw, saanan tatang? Nay, apay saan? Adda ni Auntie Sonia ijay. Amangan numapantayo, ket kumkumpurmi manen ti isaw-sawang na dita apagsakitan tinakam tayo. Ni uncle mo matag birthday? Pagustuhan tayo ko ma, tapno awan mo't may bagana. No siya, saan akon amapan tatang? Amangan no Ay nya. natatang, panunutin nyo matibagi yung Numapan kayo ijay, ket ibabain na kayo ni Auntie Sonia. Isupay manenday ta apagsakitan tinakam yo. Maasyan kayo itibagi yo. Agyaman ak launay, tan nakaumay ka Manong Hidalgaw. Awan na nyaman na, apirat. Rugyan tayo na tagluto. Pansit laan, ti saan pa naluto Manong? Sige, siya kung di makaamoy ti pansit. Ni kanakan sindi ngay gayam Manong. Saan ang makaumay itak? Ay nawaw, apay kanungay. Awan pa'y matrabaho na. Ay ko adda ka nung amin napatid kapag nana. Day talaang ngagpaisaw. Di bale tada akmut a representative me. Wan matkid di ala, mangisuputak tulaan itiramanan na, Manong. Apay, anyat aramidan dayja Hidalgo dito'y balay si ka, Joseph. Ay nawaw, kasangay ko itabakal. Imbitado na abirat. Ay nawaw, ambom akagurgurak dayja a tao. Pinaumay mo pa'y lang mat dito'y balay. Amati ka na kanta day jay bakal. Madimot, ano saan tayo ida nga imbitaan? Ay na, makapaawan ganas ka mat. Unay kan bakay.
Saan amay parbeng ti kasta pa nagsasaom ah? Inton sumaruno, sakbay nga agimbita ka, saludsudan nakpay nga umuna, tapno amok mat. Naa, Tanay, mabigbigla aklangan ka dagiti sumangsangpot a bisita. di sang kapay lang arong-rumuan kasta mo lang. Na, anyat kayat mo ang mapasamak. Ipupok ko ti bagay, dito'y silita. Kasano, nakarireklamo ka ngamay. Saan asyak ti pagpungpung tutam, nay? No si kamot nga tati pangaramidan dagiti kabagyam iti kasta. Anyamot nga tati marik ng bakat. Ibirbirok mo ti pangguraan dakin ka. Sonya, ibag, agpakada akon. Agyaman aklaon na itinaimas amakan. Ay nawaw, saan asyak ti pagyamanam? Tinalaing nga asawak ti kasaritam, ta isumot ti nangimbitakin ka ditoy. Ha? Ni Joseph tinangimbita ditoy ken ka, saan aya? Isungag peso, ibag. Nukas ta nga rod, iso ti pagyamanam, saan asyak? Ni, napudot man ti daram kanyak, ibag. Sipod pa'y iday, napudutan ti darakken ka. Diyak amo, nuapay anaturod ka nga umaypay lang dito'y balay. Ammom lang aruden akagurgura ka. Kumusta ti kasangay ni Uncle Joseph, Nana Elena? Damag ko kat dimaray kayo. Wan, okay laang mat nakong. Di ka mat ngamin imay. Wan ata amangan nuad namanan maisawang ni Auntie Sonia. Ibaganan tumanan akas na akin ni nanang adina ammo ti agpili iti lalaki. Kinapudno na, pinagsasawan na ni tatang mo iti kalman. Ni, awan mo't nadakdakamat ni tatang akas ta kanyak nana. Di nala siguro kayat amaamwam Anyamanen ngay timbaga ni Auntie Sonia kenkwana nana. Nagturod ka no anapan ni tatang mo ijay. Kat amuna mo't akagura launay ni Auntie Sonia. Kunak tumot ngamin kin ni tatang. Timulong mo't anagluto ni tatang mo. Ngamjak man amukin ni Antim. Agbalan sanday jay. Apay adiyo imbagbaga kanyak tatang. Di may papanitian niya, anak ko. Pinagsasawan na kayo kanumit ni Auntie Sonia idikalman. Ah, ay, kwa, anak ko. Ibagayo man tipod no kanyak tatang. Kasino mo tinangidanong kang ka? Ay nawaw, saanan anapatag no asino tinangidanon kanyak. Ti kayat ko amaamuan, kat nupudno tinadamag ko. Badmudla siguro nantim, isukas jay na, anak ko. Ti ibagayo kitdi, talagaan natangsit ni Auntie Sonia. Di mo latan ni kaskaso nantim, anak ko. Jak ipalubos akas na ti aramiden na kada kayo tatang. Ay, di ka makiababa, anak ko. Di mo panggapun ti agibalas. Saan ko amay kariday tatang? Dumteng to ti aldaw amarik namit ni Auntie Sonia ti kas iti aramiden na kada kayo. Ah, ay, sus, mali No awan respeto na kada kayo akas asawa ti kapsat na. Irespeto da kayo kumamit kas tao. Anya dyan na damag ko, sindin akong. Agkasar kayo kanumutan kaniwali anobyong. Ay nawaw, nakadamagan nyo, Nana Elena. Iti kasinsin ni Wali. Amoy matgaya man, Nana. Iso kumati umay ko ibaga kada kayo, kat. Imbitado ak. O, Nana, limitado lang ti bisita nga imbitaan mi. Pakaangayan ti kasaryo aya, di tabalayo. Saan, Nana? Iti may sa a resort ijay sentro. Iso at talaga alimitado ti bisita. Mayat kit di dayta. Iso laang mat ngamin ti kabailan mi nana. Saan mi akabailan apakanan ti intero a barangay tayo. Saan adakas ti agbalin a praktikal na kong. Tinapatag kat tinapudno a panagayat yu kiniwali iti tunggal maysa. Kan saan kayo a may lumlum iti utang. Amo ka ti Uncle mo Joseph ti may papaniti kasaryo kenwali, sindi anak ko. Ni Uncle Joseph lang ang tinangibagaak tatang. Iso lang ang timbitado iti kasarme kiniwali. Ay nawaw, kasanungay na ang timson niya. Uray saanin nga umay, ta saan mat lang nga imbitado. Ay sus, ang mga nagsakit tinakam na kan ka anak. Ay natatang, no imbitaak, ang mga no di na matipulan tingiwat na, kat adadakas ang maisawang na. Kasaritam tulatan sakbay amang rukiti kasaryo kenwali. Kat no nagrigat a kasarsarita ni Auntie Sonia.
May mayat no saan tayo nga imbitaan, tatang. Taamangan no adda maisawang na amadi. Jak kayat amadadaal ti special nga aldaw ko anya. Bato yung tigat-gatang, Joseph. Agyaman aklaw na manang Elena. Anya nga oras nga agrubat kayo ngay. Kasar ni Cindy itakat. Saan kami adumaray manang? Ne, apay ngay. Delikado maglaang. Ang mumut ti ugali ta asawa ko manang. Ang mga no dadaulan na lang ti special nga aldaw ti kaanakan may. Wen ang... Maawatak no apay asyaklaang ti inawis ni kaanakan sinding. Nukas na, saan nga imbitado ni Marison niya? Saan manang? Ganabon na. Tapno ammo na tirik na. Aramid na lang amin tikas jay kang. Awan mat ni Mari Elena ijay balayda. Awan tadimar ay iti kasarda sindi kinwali. Ay nawaw, anyat ko na lakay. Kasardawali ka ni Cindy. Wan, ita ti kasarda. Na, apay ngay, ajak amo ti may papan iti dayta. Gabuta saan ka nga imbitado? Na, naglukon dagita at tao. Apay ngay, asa anak nga imbitado. Ti ugalim ti makagapo bakit? Ay nawaw, saan ang mabalinti kastang ay naramid da? No saan ka nga imbitado? Saan ko mga agsakit tinakam mo? Tamo mait, asaan anasaya ti panakilangan mo katakwada? Kat, may parbeng nga raw, ti kastang ay naramid da. No para iti peace of mind maiparbang lang bakit? Nang runa pa'y kasagday jay. Na, takanunungan pa'y lang ngamin, ti dakas nga aramid da. Siyempre, saanan nga ubing ni Cindy? Natural, isakit na mo iti amana. Saan mo't mabalin ang baybayan na ti kasjay at ratom iti amana? Kumusta ti kasarda Cindy? Mayat mo't Marison niya. Simple lang, ngam nag-enjoy kami mo't. Naimbag ka pa'y maray. Imbitado ka, iti kasar, ti kaanakak. Ay, kwa mare. Ngam siyak akabagyan da. Awan, didak met inimbita. Mabuteng dalaang siguro, mare. Ay nawaw, anya kumatipagbut ngan dangay. Mabuteng dano ag iskandalo ka. Kan amangan no saan da komportable kan ka, mare. Nang rona pa'y katkas jay titratom iti ama ti kaanakam. Ahaw, ti kunamkit day, timmang sitda. Ay na, mare. Masapul nga agsarming ka nga umuna, sakbay nga agsao ka. Naa, Nasaya at ti panagpuspuso dagijay nga agama. Talaga laeng ket di ama di tirik na ni sindikan ka, takas jay mo titratom iti amana. Iso asaan da ka nga inimbita iti kasarda. ahaw, jak ammo kadagitang agama. Kan may samare, in marmarites mo ni wali nga asawa ti kaanakam. Ita, nasakit tinakam mo, ta saan ka nga imbitado? Nagkasar kayo matgaya man iti nopiom, Cindy. Wen, auntie? Di nakman awagan iti ante. Anya ngay nga ruti kayat yung nga iyawag ko kada kayo. Ante kun kunam kanyak, ngam sa anak mat nga imbitado iti kasar mo. Kinapudno na, inaramid ko laang ti kasjay para iti amak. Naa, saan ko mat adangran kat ti amam? Amo yun no kasano nga itrato yun ni tatang, auntie. Jakmat kayat abastusin nyo ti amak iti special nga aldaw ko. Anya? Pasensya kayon ngam masapul a protektarak ti amak akagurgura yu launay. Ay nawaw. Kagurgura yu, kat awan matdakas nga aramidan na kada kayo. Ne, ni Manong Hidalgo day jay Isuman nga paisaw. Sa dino nga ta ti papanan na. Diyak ka mo Ay mabitlang, isardeng mo man pa'y tilugan lakay. Ha? Apay bakit? Wen tano paawi dan, di ilugan tan, tapno saan amabanno ka magmag na. Sa dino ti papana, Manong. Da kayo magdamson niya. Agawit akon. Adalain tulod ko iti ayan tigayim ko. Ay kat lumugan kan Manong Hidalgo. Ne? Saanan? Amangan ko nak numataktak kayo pa Saan madkit day, tapaawit kami matlangan. Lumugan kan, tapno saan ka amabannog amagmag na. Sapay nagbara ti panawon ita. Lugan mat daan ti Sonya day jay. Wen anak ko, intulod dak dito'y balay. Ni, anyamot ngay tinaknakan ni Auntie Sonya.
Siming putmut kada kayo, tatang. Wan nga rod. Nakaamiri siguro mo't anantim. Nasaya at mat ano kasta. Nasaya at lang ti nakisarita na kanyak itay. Sa lakas ini akas laagong unget no kasta akasarsarita na. Husto ata bakit matan. Amo na ti husto kan saan. Maragsakan ak unay tatang. Tanasaya at matlaangan ti panakilangan na kada kayo. Sapay la kumaatag na nayo ng dayta. Sigurado daytan anak ko. Niwali ngay. Nagbalon tatang. Ijayon amangal daw. Kasta niya. Mala, agmerienda kayo no mabisin kayo. Adda inlutok a bananak yung. Ay, nawaw! No kayat mo a respetuan da ka, respetuam mat ida. Tratuam ida itinasayaat, tapno nasaya at tumat ti trato daken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.